Hej og velkommen. I dag er Beton-TV taget over for at kigge på det nye campuskollegie, for at se hvordan det er at bo her. Det er super lækkert at bo her. Det er et fedt fællesskab, og det er rart at være så tæt på universitetet, så man kan bare gå til team med det samme, og man skal ikke tænke på transport. It's really nice. It's quite a change from coming from England and our style of student living. Jeg er rigtig glad for at bo her. Jeg synes, der er et fedt fællesskab. Hver etage har 21 værelser, og en etværelses koster ca. 3.000 kroner om måneden plus forbrug. Med i prisen er der dog også en lånecykel. Når man sammenligner med de andre steder i byen, så synes jeg ikke, det er særlig dyrt at bo her. Vi har rigtig gode forhold, vi har høj kvalitet, vi har lækre møbler, og så har vi et sammenhold i bygningen, som det kan man ikke sætte pris på. I'm actually paying the same as I was when I was living in student accommodation in the UK. And that was also on the cheap end in the UK. Det er selvfølgelig dyrere end andre kollegier, men hvad man får for det, synes jeg egentlig også, at det er det værd. Fordi det er jo møbleret, og det er også rigtig lækkert, og det er nyt. Kollegiet er fuldt møbleret med designermøbler. De møbler, vi har fået, de er af rigtig høj kvalitet. De er flotte, hvis man er til sådan noget. For an international student, it's great. You can move to another country and you don't have to worry about, renting a van or going to IKEA and spending lots of money. Selvfølgelig er det ikke altid så dejligt, at det er sådan nogle designermøbler. Ikke fordi de er dårlige eller noget, men fordi man er utrolig bange for at komme til at ødelægge dem. Whenever I'm talking to my friends back home, and obviously Danish series like The Bridge and other Nordic noir sort of things. It's like, oh, well, where's your turtleneck? It's kind of everything fits very much into a Scandinavian style, and it's hard to convince my friends that I actually live in a building like this rather than I'm living on a TV set with very fancy furniture, and I've got induction. I've got a dishwasher in my student accommodation there. That's a bit hard to believe from an English student's standpoint. I campuskollegiet er der 250 studieboliger fordelt på etværelses, toværelses og handicapvenlige værelser. Bygningen er skænket af AP Møllerfonden. Campuskollegiet er 51 meter højt og dermed den højeste bygning i Odense. Lige nu har vi kun adgang til vores egne etager, og det er både et problem, og så er det også helt forståeligt. Når jeg skal op og besøge mine venner på 4. eller 10. sal, så er jeg nødt til at tage trapperne eller mødes med dem nede i lobbyen. Fordi ellers så risikerer vi, at alle folk de bare kommer rendende, hvor de ikke hører til. Og vi har haft en enkelt episode, hvor der var nogen, der kom midt om natten og prøvede på at gå ind på ens værelse. Og det synes hun ikke var særlig fedt. It might be difficult for international students necessarily to meet Danes and begin to learn to speak Danish. And we have a great opportunity for that here. And that might be a little bit of a barrier to that if you can't actually get to the Danish people on the other floor. Problemet er, at etagen de ligner hinanden så meget, så hvis man ikke har adgang til en specifik etage, så kan man godt risikere at ende på den forkerte etage, uden at være klar over det, og så gå ind på det forkerte værelse. When I say like I live here, it's sort of, so what's it like? Can I come over and visit? And I think, it's really nice to live like somewhere like this, that people want to live where you live, and I think that's really nice, and I don't think you can get much more awesome than that. Beton TV!